fono akwaba eye owura anase na naba case na na beti say Ohenini ajadom me ho den sekuruni sama ka tro sabe de me ya techesu me na so na na du de me a na de asem Mr. Champion Ohenini so mama na te say Erade adumo madaro my baye mahwe kama ama ye ho yisi awon nti ya tia papa ya da se ewe pray hey me church wonyame di church 1 Paul Abena man yeah that's one judge 1 the whole testimony Allah wallahi what you did brutal Allah wallahi that's in rock hanum the you don't say taxi for the drop of any body so ye will say ye you who judge back up and the question wouldn't be beer and yes Sompa Nkomo Nana 1 I want cancer omunyina biem amutien judge onyakopo nchirawo ko woni mai wadauruma ya da se me maame na enso ofia tachi my dear de obi ade nim ne magajia eti magajia so magajia eti say adumo ama ya me adomara kwa tachi manfo age watum ama santefo abeji wa firi ensem ya da Yesu ase ya da se na Apostle General Moiso say ono so beba na midwumadie yi mene no ne di ya free tachi my biko kuma senso obeboa ama bibia ye kama enti obetena na yedru se ye kira adwen na apostle so e de na adwen kire beba ebusuafo ye be ko ye case ni so eti client na ready a ye be ko so na ye di ye nkomo na ya we die ye be overtry ebrene so se ye bie ahoma no atumu a ahoma e di beye adwuma no beye 0598 994 994 na jede aye adwuma moma client ne entrance emaye na yemfa enkompono enhyehyɛ so case number 1 Meli Jesse complainant Grandson su why no abon kunatri Evans Wousu accused why honorable member and Grandson su call all day in court yeah Mommy Mary ba jobi wa no mommy e me botana wa net say ba cho nyame adom oh ye ba cha yo yeso yu ba ya wa ya mamre ya wo Quran ya wa Bible ya wo bodu ya apede ya Bible your Bible de ya kan kure o mo de mu nsuro Bible fansani fa peda koso eya me Mary Jesse mi kura mi nsem Bible sa sam wa mi kan nukure trodo kontomponi onyame boa me all day in court yo obapa ewie ya wo de wasema bedan Sompa Nkomo tachiman sunyani station dia na esi me ba cho mi film Pranza Bonsu 2015 ena mene abranti efren Evans Osu silebo etnaye na etnaye no beye 2017 ina me ko sin adwuma wo Bonsu ntimi madam 220 no e ma metena fie 2 years nti 2021 na me sign ba enkran say me ba beto amadwuma so tina media na asele na ene say dia asam na wo de ba na hu sede na waniji me ba cho David yo kase me ba cho nti ho na media kwani aba na me ko ba say nti o motolo femu na me ma na menene to ye Evans o ka say ka iska no boy dinti menya no ko handa ma no enkran na me se mate nto ko han da no ma me ma da no nyampa nka next month na ma tena mu 1 year nti da no mu no metimu me kwa aduma fiada na ma aba Bonsu ma aba ne ho no nti ye di bronya wie ye ko ne wo fa ye wodotoba na me kwete ye wonum sa Evans no obi
awo krom ha sei wa mama mane wo ne ge no ne techiman ya sei ge no omunyina yenyina ye free bonsu na ge no maame de techiman ya sei timetie no bibisa no no ka je me sa me pese won kancha na me se ya me no ne te na sa asem bi se ya ba wa mama mane na me bisa wa sei no ka kire me na oni mi se won pem ya kosu me mama busuafo na de wa yo ho ade me ba chode one na twempena nya sei 9 years 9 years impena twemo toya mode twempena 9 years afa no ni obi akwa wo mesum kiremu e onum no ka kire ne so onya nya me ho ade so obekwa kosu me yo ntiche se wi awa wi ni nyina wi free na me so wa ka ma ate ntu ono e ma me so me kofa be ma afoforo emo me kofa be ma afoforo na obehu ye na obodua se ona han dan ma me ato matress ama na ma kofa be ma afoforo obomidua na ye kwa ye kotu dia na obubisa mo so be ni mu di bodua ye ba cho fletum wanya ena pampo endu honum no no mo bisa me se hwan na han dan ma na me so me ne te no iba wona wo han dan ma eto bibia ma me no mo se dan adenti a me mpeni bi a ma fa ne dan ma na me so wan ka so ojin ko ka se oje a nke ne minim kwan a me de no be de be fa so ntu hono mo bua me fo e ma me patana 20 million the 20 million no yi me so 5 cedis pe na oji skave de wie a wo se dan na wo han ma me no ene mattress no oje na me de no call human rights one on se me bi so kana o mattress na wa twa ma oje na ade we ba try yo ndi ma me de no call human rights one no mo fle ye first day no de wantie ama ya nye de yanka asem no se dia no ji se ekotuba na ekotube ti Monday no na me no ye ko hon me ko ma wo se dan no de wo de cheme na mattress ne de o ka so de be cheme a oboa nti na tambia oba wo no ma de sem ni we na fiewura no de tumani mi se o pe so de me balance ma na me ko pe dan foforo me so na ka tuma na ma pon me na me se sa de a dan no me ka se me hwehwe bia me ti fie sa me chenti no sa de a me sen ababu nsuna 2 months na aka no me dia konya banti ama me kofifa ne ma ne mattress ni na e dia aba mi fie nura na human right for no flame say even na salaba omo ho no mo say ma be fa ne ma me se me fa mattress no ma na me ka chro mo say mattress ne dia me ka se me de be ma na no e de na me boa me fa ma no da timba cho enu nti a me be tu mattress ni ti na wo ba ya na se ena me pese wo salusum me fi se 9 years me ne na ide me ne na ble 9 years na wo ne twempena mo ya abortion wo kanu kre wo me ba so da bi yin se me o mo koye me DNC but wo ne ni anwo me ba so da bi ena wasan wo ho aye trespassing me ba so akofo ba afoforo ne na wo no aye ne ho ade me ba so asami no sie no edi ni 3 weeks o se ne man pepepe na obeye ge no ho ade obonsu je say wo no wa yusu ba so yantiti free mo 9 years wo de enfa se na awotwidi ya no wo we say me yan calculate de wa we wo o de are wo akoduru ma you eh twempena 9 years me ya no madwene nya na edi enti na ususu say Evans no be osa so no betena saa wonwalo na obe osa umu ade ana wona ne tena o ha no ba so da bi du ususu say di enti a no se wo ma no na wanwa ma no okay me ya sure say no so o ka se wo ma no da bi na e banana say no wona ne nyin say ana say ba cha en wo ifa o ba cha ya wo ya sembiri man ba cha e wo nkora bonsu electoral area ba cha Evans na adrenti na wo so ni be ma se si a na wo fa bisa na wo mpra ne dada me ba cha da bi na nya me mpra ne bet meti asem na mi bisa bet bay me ba cha meti asem na mi bisa no no na nka e bia me kwe no fine wo ya kula mpo a ba bia na say
Can you know Muduasino? Maybe I met here and baby son. Maybe I merely, maybe I see and I say, I was so a day, walk a same be a day. A bit my mouth one bear, Sunny or catch them, and Bessemin Canchana, and I'm my own one dear, and I say, who ye are. Now, so coffee, also the Alfie, Mamma, your friend is saying. Bang, where do you do, ma? Basho community police. Well, community police. Nanny on one time address in my way. Now, no, be mattress, a warrior, son or son, who's a baby. Yeah, I'm a patrol boy, and you go to Nina, Canon, the patrol, Nichia. Ye, we are make up for now. Cannot correct your man. Where could I babble? Ben, or by the real punish. Hey! Hey! Well, a real punish. I real do say never. Well, once made Dagona son, and a mamma and Nagonaso, Yanni promoting. Maybe she cannot correct a woman. I won't say, where could I babble? Be near. Well, I wrote what say. I read what was say, cannot crave. Piercy, rather, they cannot create it. They say, Ben, no, I wrote saying on Panache, what I would. Much Mutina when you say only Ben. Never told. Way ending of April. April, ya ending. Never try. And now only na Atina. Never try. Now, we'll be good. The banner, a very will be mattress. A baby would dream was. Hey, ever. I said it. What kind of style? No, yeah, right. Or so no boafo. Now, me bet you. They say mattress Evans and I say Honorable Evans. Honorable Evans Ousu. Assembly member Bonsu. Hey, crown. One you about Chimprana, yes, and I tomatres Yamano. Now, walk for being now. Nacolani sweat in us, Ojo matresia. Hey, crown. Yes, yes, Frewa won't foul phone. Nay, Musau. 9 years. Ah, hey, dear baby. Mama entity who kakra. Mesa Jampo. Wahini me da sipi. Asem nyina ne se. Ene so hwese na wi ase esi kokora ya na enwanwa se. Ababa yi obi ayi obon ho modern pa. Enti o hia adrantia no ode ne do nyina ema. Wode ma no no ena o motran. But asem ne se empe bebre no se be ma no oba ehia. Emoja no ho tichima kakra ya na nyinse ho ayeden. Eni se nke yodomu pa. Ena adrantia no hu se bi nyinse ne ntimi nyina. Esenko obo babai no pedro no de ma no na kan awo no eba. We there no we different idea all together. We sina green piece after all emaya doso emaya fo obenya bi entire se obeboa no mo no de on found obetimi awo enkwada du afi ba ko opa anu ntine wanfi no na wosan fanya sakwa bi epam oba ne firi ho kakra bi no oba na menani ana ho no ani se okọ ha dan na wo kwa adwuma no oba na otwe no no onu so esi na gedem ewo enchen aye bema anu ntine bema no akwa ye odo be fa so de se bo ni kwase apa wo hini ani se enkwase bo ni nyina ani se obu ni kwase wie no okofo oba ye no oba na wo no wo sanse niema ya se wo to am oba wo sanje na ba nso so ya mama ni na wo enfie nkura ni be ma trase wanyo ho ade wanko hu obusuafo fanta kura on fa bia nkofi na wisi wo sa awen nso ma ono nso ommo na yetisi ho sa mesamo ya mfa dwene ye hu se emre kono ana ekọ enfie nkura ko betimi da wo be miensa esunu nyina amaso ekwa wiase mattress common mattress wo so odi adentira crown say wo ma crown chese be ma na yakọ no no ebi kura na wo no fese ontimi nhwa se mattress ya ono to ma ono ene na ono be ma ne be ma wo fo no eda so wo sa kwankwase ebuo mu biem wo ma wani ana ho no mo ese me ya ni da ho no mo e wo sane man kitin we say ense bo no ma ya ba beto ye ni a ya na franka esi so
Everybody be any emu. And so ali pushi ko. Mr. Champo so boju me nya lawyer Philip Ata Mensa online. So hello lawyer. Hello, ma'am. Ma he. Hello, ma'am. Hello lawyer Utemenka. Oh, ma'am, me too nka. Ya din chia free tachi my bruno epo ye kro temu bra so bibi aboko. Yo. Me client a oti manimu yi oso oni be ma twempena 9 years. Wo hu ya na be ma na kofo ba afofra. Wone na wo a wo ye ne ho ade. E no no so fa ne ho adwen. Na o fa ne ho adwen no. E na be ma no be ka se so no so akofa mpena de a. Matress ya wo ha dan a otoma ne da so no. Wo gene matress. Enti eno hu ne ye gina yi. Abaya no so to won fa matress ne ma no. No dia be dan Sompa Nkomo na o man Ghana ye mra no. Wo betimi ni obi atwempra 9 years eja no just like that sa. Ama matress kura wasaji. Wadawroma emra ne sesen. Yo, madam ase. Me fa akonya isu na mentia motifo mo ne ahwefo mo hwe na ya da mo so ase se mo ye yi oni biefo ka mo asem mo. Okay, ye ka se obi aso obi bo so be wire na mrem no ye can be breach of promise to marry. And so what she nipa no bo say wo be wire no. Na bo she no ebi o ha ye wano na ade kan ye. Ebi so a wo mfa wano nka. Na so and ye bi a wo mie mu kakra na mente. Lawyer metie kasa. Aha. Editi o say de mba sitie no. Emma ye nipa ko isi emra bia emra ye se no Ghana bia ye hwe situation e wo man mu ene enema bi na ye de hye. Yeah. Wo hwe emma ye nipa ko bia isi kura mte ye se wunya be 35 na won wo da. There is weeks say wo wa untumi wo na say wo kura mpo na wo man bitumi nya mo amuti round ne bi no. Nti ye say bo mo ho ban. Editi untumi nhyɛ oba bo se me ware wo en wasting the time. 9 years. 9 years. Renoa ni style ya. Aha. Eti utumi prove say wahye oba no bo. Ebi krampo a busuafo nim. Okoyie mo ye bibia na je say obia nim. Say no kura say wahye no bo. No wasting the time sa. Embre mu no utumi no court. The tell say wo court a you utumi nhye no kete say on ware. Nti eno no kokota the woman say utumi prove say indeed the nipa na so obo so be wire na wendi man wendi boshe ne so a ye bo ka na ye de ama nipa kro no na so the tie say nya say wo de kokota na che say obedi bim exceptions bi wo ho ebi ni say ebi aye mfa say nipa na so obo so be wire wo but later realize ye no ebi a wakonya what did them be maybe a said you will be a woman you may be more. I don't know what to be. Well, so I need to train Prama Nis by ma, as say, my dear, and sing and I'll be bam. Very good. And said the old canoe, no crest on it yet, dear. Or the no quatem dibia. Nay, you should. You meet me up with Bermanaka. Upon the capa, 9 years to the Bumpa. A team who say. Matress put the same born yet, matress the any born yet. So again, I for them for flower in a son. And no who yaw, some may matter matress and woe is a task, if you could to near repeating. A one panel sworn, no. One able member, your assembly mind, Sabby, Jimmy, no. Aha, and team, said the matress remuno. So, bo, if the some make a cane in a big one, if the more. Okay. Ultimately, no cost and bibia, and you should. That's what Dibima. Everyone a chain mattress no, Joe. And Nadia Obecanon. Yo, doctor, a lawyer, I better see the way. Lawyer Philip Atamensa, what Brian Yajumedie, and Rantiana Mochin Penetine. Money will be champion China, Monuamuti Chine, Moamon Waliwam, Moamunya, Moamon Cono. So a banner who could court. No, ya be dia dance here. Concrete evidence. Send planning. Mwetu chanto makro. Makukwa yase. Mwetu cha photo. Ne niyama. Dina dance dia. Ya bebo ka. Nwa compensate no. Eti munye very careful. Edufudi enti. Jeje nkrofo mama ayi wahyehyɛ mo dem no.
ye dwumadie ye Joy Chem Roofing Company Limited enedi afei pichan wo ye kire ya charity wesi ufiere na pesa wo decorate lighting system obeboa wo kama wono kra na wa ma lighter ye di ye dwuman ena means organics mami you also already na it is pampansere de kra obema nku asra ma hona ma ye kama excellent mami you means organics wo mu nyina aboa ye ne a ye di show papa stay e di atoa ma obono apuye krotam chechiman mu Sompa Nkomo Ebola Mr. Champ Prophecy na me koma gaji as wo hini sebedemansemu esia aso obe ni ofam nyina no won sem hia nyansa kakra sabio emfimu so o twefo sa akwa be mabiem be me nso won san nya ho ade won san de wa wumpa wudam ne won san ene woda akwasi ebuo be no na de wusu agedem no ana ya woda na sa de be ya baba ahwe me kakra wusu agedem no ana ya woda da bi so masa bi adwene ya adwuma kakra enti be ma no ya sese wa fa no me sra mani titimu wonable wo ti yen kan ye titimu kakra matras ye fa ma ne fa ma ma be ma ne ntino kakra na wonye be memua na opewo a womra me wane wo na ensan koye se anka ne de ni bi na kwasi ebo na dos ma woni na ho wate ana yo na Mary yesi se wa betu TV ni fine ko wonable even so usu ponsu electoral area wo ya ye crown honorable member wo ya ye crown so no oba twempra 9 years na mu ja wade empra twena tumi kotu TV etu fine say wo je matresia ni wu mu amutie ye no mu kan kire no say ye frɛ no fa no phone magajia tonto yo ama eda wase me baya wati me hayi me hwe na ne ho ye me fe papa baya fe wo hwe abaya ye de manfie nkono pa tena be ma ho waste time ni bresem ama ene me mo ba sabi ye tiri mo din ankasa pia ye ni pa bonefo papa magaji abetubo se obi awo ne baba ya sei akula menyi ni se school kura utimu kodura kire bia apostle general wo ha ben ha o na obi abetubo wati mi atena se afa akula ya wasting time fie maako nkono wanya ne ho ade wanya ne hwe ato mattress amana se wa fi wachi nti wo so na ama ne fi wachi wa beje mattress ne se wo kwasa bodua ka ho ama no krani ya buno ha mema no kra bi nye kura dua bo atiatom wo ye ni wa kwa bi obefa so obekun na watena ase enye akula me bank am de be ma no be court card no be ko kam de ne be court tam na wa wasi akula nyina ene ewo amamre ne emrem so of about 6 months kura ne tena wo ma ne bibia wo ntimi nka ho hwe na watimi afa akula na tena mfie maako nkono an sifia amano wan toka amano ato mattress amana na wa ba bagidia mesra mo bo akula no na ba bia mo de begina mo bagi bibia ma akula no monye ma no na enye kura me da mo ase yeda se me ma me na magajia no wate ne nte ho no na naba ene wura no drosso tie nyina ye tene tew ohene ni me da se ye tene tew no me wo akwanya efri sebe ahemfie ena me sanim sebe amamre mu emra kakra ye nua ba no ka se mi no ka se be ma no boni dua okodua no bo ka 2000 Ghana cedis ohene ni oba ene be ma nya asem na be ma mo ma bodua enye izese obedi asem ama oba no obedi fo mo me yemisa no kura bi wom ono abo no nasema enye ne se ye frɛ na onfa de to so bi be ma de 7 predia se ba bi ato pa ko ne ho ne sisi wo eti se utu TV utu fine na wo san eye de pe mattress na no de be condemn ho se no de enso ani na enso asem bi wo ma mo me yempe no kura bi mfiye nua ba no ye sinso a ye puru nua ya mo bubo nua yi buna afonko ana mabosom mo bodua mutumi san e manipulate no kura bi ho a ye nka nkira mo puru fonko abura afo ha obi bebo dua wona ya bo dua no dipem nipa kro no betumi akomanipulate
ama bosom na san achi enu nti meka say empanimfo na tena sidi abaya we yasem no empanimfo na tena sidi abaya we yasem no se nyesa se empanimfo no ebu ntanchi ade a na sem na okan me hu se eye fishi se obema bebo udua obema ono to bebo udua na wakọ abosomfie ne yase ebu agu oba no se nyesa de kana ma oba no bi o mu gina ye ne se ono no wato matres na ma no no ani bema fofra koda so ena bebre no nananom no wamasem die no ya na gina se ye de ye traditionalist bema no onye wayefro otimi fa ma bebre eno na ye omode kanti so akofo oba fofra eno nkire se enu nti esa wo so kofa bema ebeda matres no so well enu so betimi a point but still mesimu misa ye nua ba na asem no mu yi ene ye wono ho e wono ho afenso so ye nua ba yi se mehwe se de osi eye na me kofa mpena na menete enti no ne te no open se awo na no owo na se na open na wade edu ba bi a ye nua ma no me sremoda ya munsusu emma enkoya te se be ma no nima wontimi nidi be ma no nima jama wontimi nya ho hwe jeja ho sa mfie mako nkron obema timi ye yusu ana afene fam proda fam na be ma no timi nim se de sisi honorable Ivan Swusu Bonsu electoral area enti twempra na mesre honorable se senye sebe mpreduasa wutimu na eden ena wo ye be ma wo de osisi mba ye frɛ wafa she said producer friend more than 50 times one fa for no that's what he did transnational to pa chao ye show yi enche cry baby ahoma na tum na wa frɛ 0598994994 apostle asem UTB mo ya sofo ya mo nyina mo preachie na obi no obi atwempra na yes nti wo mo mieru no mo nkwa sɔre beda celebrate ohene ne wa hwafo nyina awrade nhyira obi bia no kwasem ni no mo kwa sɔre o mo kwa sɔre na ya na edu ba bia no na opanyine ka no ema ni bi hwɛ adidie na tare hyɛ dan obedam ne saa ne ma no onim sɛ ade wei enye ne kwan no but na because of the obedie do obedane ade ne problem nti no na wode ne ho akohyim adade ba akọ meka che ona bo no sɛ no kwasem ne sɛ sɛ wo no oba san mfie maako nkunu wo mpratwe mu a no kudani waye bi oba no so aye bi nti sɛ antimi ankowia wale ye kura a te sɛ business na mu nyama aye nti obi amfa no ho na mmom sɛ me kwaje mattress de no kwasem ne ye nya ne saa na kan krofo abɔ ma ho ebi ni ebi de obi kwa aburo kire mu ogya no sɛbe onkwaje ne passport titi daddy na mattress de wana boom ya mattress de ya hia anko a we no ebe ma aya ndu ase de ma wo fa ye friend so a onfa no kire adanse se ene no odi fo because oju hudi abo odin ada na wudi bem na ye friend no kire wadwene na ye friend so a wo mfa let us say no kure no ese baabi nti misu se honorable we de antwa yie amwa ni dimba sign wanya ni munyam no akoso adi ne wana bonti onfa na wonkyerɛ ne diem na yentimi ema asɛm no yakama yeda say bebre apostle general Moiso say no that's a friend the voice of power ministry international no therefore and we are say ya bawo hwa yi no waso I bonsu electoral. Debi onya samre mai at all. Bema party seven producer. Wo ye bema na ne oba twempna. We did 2 years kurana. No, bema do one no be hia. We did 6 months. No to iPhone. More than 80 million ya boba. E dey no nya free mu. E ye tonga ya. Na wo de assembly man ya wo won person so nyina nipa nyina de ni de ma wo. Enu obuo ma wo na ba ma kwatachie wo se wo ye onabua wo nam kroma ye fro assembly man na akofo ba 9 years na Jesus Sompa say 9 good years mattered for him wo ye shame papa gaba wo ye gaba ze glib wo ye zip adwene shada nyatuma wonabuo na adwene shada mpeda wonabuo na adwene what to TV what to find ana wo de ko to them na baba yi wo ka so use car
anase obodua na judge na wo kase bi wo ha yen ka yenim se nananom se mi di bone na obi bom dua na se mi di bone na se mi ko bodua judge nka bosu konta ma chi o dabi because yenim se nsuo ebo ehoma abosumu a omudi asem omunim de yakɔ ne yɛba na na de yɛkɔba asɛe na kɔbra ne tim kɔtua bribe ɛma busum bi na busum asadane ne ho yɛde yɛnyini nananom nte ase yie na ne deɛ yɛwɔ ma nananom no ano ɔdene afei so no yɛma aberante no hu sɛ mmara ɛwɔ Ghana ha ana nsɛhunu so ne wɔdeɛ no bɛma nta wiase nyimi saa ɛyɛ gyimi woyɛ ɔnabo amadi wɔtɛm ɛyɛ gyimi so beto form am oba yes baby abai wait kra wo 13 no e bo akoye niema bi wo ama yetu no Mary no kre wo be de ho oba ho na bebe akasamu no me ba so oba ho na de sem sa na de mpram fra no wakofa na ye ne ya na wo so wanya bi ana me ba wo so na yi ni setase ufimu a asere before ka say judge eti bema betinase na bema pa be for ba na no ba ndam uton popa mana uja na semaje uto dress mana uja na semaje uto fa mana wasemaje na bema wenya sabe no honorable man enso so emem bi dinachi ye kasei emem bi dinachi a omo akase biem edi ma wo mu na bema onya sabe no afimu ko ele wafimu na bema wonya sabe no saadi we wudi si empia emwaw wudi ye onabo emwaw mummo de se betura de so na no bi kwatwen planti mi nya bani a wudi we kwatwen wudi we kwadi parliament atiatum yes wudi bo we ko parliament wadi nyina ye nkukofom sabranti atima ye sadu atama mi a wudi we kwadi fom uti bi wakotu wakotu fandi a menya so so yo nabo no onti mi fan ko parliament ko adwe no en shede ni fie wo ye nkukofo ma dwene ene kwa no wo ma adwene ma fie ya fa so wo ya sem do for kwa bra na outin nka no wo se asem we no nabo ye gaba wo ye clip ene wo hede ebiem zip wo ye zip yo abusiafo ya da so ayo Osunyani station Sompa Nkomo Ebola adwo nhira wo ye tachimani ba o Hamburg wo se me sister champion o tia o pa na o de bayire be kokumase wo so osofo de wo ye no nani gye ho pa wo so tia maami fo nyina o tachima dwom ene ono ane maami ene Facebook na dofo abeguso no doso papa ye bia homa no atsum 0598 994 994 0598 994 994 hello me pacho dini baby a ukasa free me pacho me kasa free kwanza efena sama kumbe yo yentie o oye ya jo ani se wede no tie ko ne do dia mi ko dia ma ba dia ni chera na ba pipa ma cha di ko ko yo oye we there so da no ne amane ko ansu ko dia no na ko se me no ba no ko na se o me kan prende me ya na te kan ko ba ne amame ko ansu ye ha amame so ye no wade to do ma te me but not ma tu ye te ya mi on je ni na se ko fo ba ma bo ba tampano so gu si wo na mo bolo no me mo de me ko ansu se dia me ko dia so na o de me but me ya ni ma ka dem je ma te ya o ma te da o na pe da so mo o je bu no ko man ko so di ma te ko ko da da ba so ta go ba wi di ko po da ye fine yenya honorable me pacho we de facha ye yenya honorable Evans so usumi de abai we kika nyina menyimi hello honorable Evans so usu hello what ya to mu what ya to so mo me peke your course odi atem yo what ba ye she de be hia no what to message enso de dynamite e de be hia no hello D4 pick 0598 994 994 hello
Hello. Hello. Pachodi ni baby akase free. Efrem Oduro, akase free Kumasi. Ma oni so kakra wa yente unka. Efrem Oduro, akase free Kumasi. Yo Oduro Kumasi yente o. Me say asemo abai amichi. E wo mu say be ma no anya de se de ka so akoso sane ma. But emprepi ya le de ofoji no ma me ma ni bebre na ye jama no. I don't know some of my man the Kukunku Mano because about penny moon or so what you want. Only by March and France young queen. Let's say, now to make a fall by my foot the tampan so. One also dear no more catch. No, Ninity or no, the walk for Bafu from an hour and Huadiano. One day I want to know, Papa. I said, when you was I don't know when I no cotton. And what's in the which I am not sure about any mattress. The American of China, you are very warm. There's a chama, no say, Yencha, no me, Chirema, for your bonnet. Me, Chirema, I'm just one who won't shut. And yet, there's all who said one was warrior and yet. So I can see, and ten the other, yeah, the man and I are bonnet. No money or Yanka send me my bonnet, Papa. What I would maybe I am pick a fufro. Hello. Only about chimpana 9 years. One while in Obetin was for Bafu from an onion say. No, a jaya, semi bedroom mattress, I'm a Toma. Hello. Hello. Pachodi baby, I'll cast free. Oh, you need a tell. My Jews were Uda. That's a way. A radiator. Some Buffalo would have been the chairman. I Damasi. Yes, Ravanabo, but you would have my lesson. You never found a person again. Pepe. Yes, Ravanabo, because you're a penny. Oh, Bozu, or what I free. Mo or by that, the Canadian. Or the Canadian, you point in Ankasa, either so far on Paton Bar, because we know about 9 years ago, I never come on Saturday, which not a funny simple time. Mr. Miaban, just smoke. Yencha so asem we ekoto so Kumasi ye be serve no letter bonsu o me masi wo ho masi ne apiefo su eti ye be serve no. Hello din baby akasa free. Yeah, good afternoon, akasa free ejiso yo yanko katachi me show me man asemi yes amoka na yen papa mu ye na monka be ma di ya oni oba kra ede ba akopempo a wo de jare kwam na asum dwo no na wo ye free de me waka no ye da se adrawa fo am wo suta station nyina nyame hyiram ye chia mo papa sabre hu nyina ho agina ya mo hwe. Hello udini baby a okasa free. Udi baby a okasa free o. Mo keko ya fami abeji. Yo kepu fo ye nkoi. Mbacho ba ma na wa yade. Ya yade sa. Oso. Mami mentie u TV no. Me nyina u TV ni untie ipa chew. Kasa mentie TV no. Hello. Pacho Udin baby I'll cast free. Hello Udin baby I'll cast free. Pacho me kasa free en pardon. Yo yanko. You I am baba ko bo sini na ga nan pardon de ni na ba ko. Sa ya me on say yes you keep on up the if you do na na you ya ki from akodi mo. Say o so opa ko na ye dana e be bi ba say be tubiana. I tebe we papra we manage the people come in bien que bien pas train the gagne ma we sima na ke na di dia gagne de di wo na ko mamre o fa na di dia be ni ha se ama e ba ma ni di dia na ani ya dia wo de abeton na be tra na bo di mo bia no kan ko yeah that's say honorable member udi domonim. Hello Pacho Udin baby I'll cast free. And now we Yo
Tomorrow, Allah wallahi. Amelia, Kaka, me better me panic. That man almost say was the mattress. 9 good years, who do you fine. Maybe our body charge you to be our day tonight. There was maybe about 9 years, so Janica, not on the mattress. One rabu ivanso one foul corner you do picture better TV ne so. You do picture better TV ne so. Honorable ivanso so on about him for 9 years. The piano was in the year 9 years. No, cannot mattress, man. You. And so we don't have no money to this man. Yeah, that's the power. One rabu ivanso production line. When you the picture ready. So I'm picking a corner the picture better so. Kwasia buona doso. Ewo Ghana ha. Emebu mema kwasia. Emebu ma kwasia. Wapema be ho be adwuma e na to adwumam wo wie pe na hwan wo atwane woni wo people buy wa chempra 9 years wo so ayi wani mukode e wa ba betena 9 years no wa film and wo mu and wo wi mu and wo wi mu e ye de be adai motoya mo dedrodro esibeges hello Pachodin baby akase free yo yanko e fa frefo mi no ye do free jumedi on shini ye pa woni about 9 years e bi kura na ta ka ma woni ne tina fa na won awo baby we say true and I wanna why so better and I wanna see apple I wanna care power to talk about football 3 years just our phone nya me or so we have and never move what Taliban yeah that's it ebusia for hello yeah for last caller hello Pachodin baby akase free yo udin I'm coming to the man. Yes, yo line kra mu break ya da sepa abusia for Ghana for mom yenka no kre bi wo a yenka o se bi wonu ya ba ni a ana wo fa ase na pema ne na twempre fie nkono enema yenyi kakra bi ane ho ne ya mesesa wanya ayi miscarriage ni ade nyina aka ho hello yanko mo mbeka sa no omo wei hello ebusia yeri besi o yakọ next case so samon kasa yeri besi eni ble wa hu ya karu kura bi wonu ya ba ebe wo ya na ya kan wo gina fon so toto aya mpia ye do picture no beto so honorable Ivan so wusu bonsu electoral area woni wo ba twempra na yes woni na jai wona wodi kan ko fa wo hello yadi besi na ya for next case ni so yanko computer so adwadi mra hello ya ko computer so adwadi Sompa
Bojibo Ventures. Brady Sika Kintampo Adoye Yenina Yetie Sompa Tom Nkwabe Danger Dokron Kwanta Ye free Seche Dumase Boabin Fiema Braho Akumsa Dumase Yenina Yetie Sompa Akropon Amposa Krom Abontem Ayerede Atobibu Gruma Krom Ejua Dromankese Busunya Apeska Yenina Yetie Sompa Tachima Franso Amantin Kranka Kasei Jema Frante Dotoba Chichire Binihi Bomene Senya Esioso Ofori Yenina Yetie Sompa Krom Esunkwa Hidiem Akonkonti Nyinase Bebuano Bonsu Aseche Yenina Yetie Sompa Tafiano Chiradaso Akuma Jerusalem Enyinasu Bamofo Beposo Eni nyinasi Adishmaima ya mama akwaba Edi aba Sompa Nkomo so Eyebola Joycam Roofing Company one maso yemu awie yi na fe means organics me ami nua maami yu obema nku papa sra we de nani ayese mampam kura no a wo besra pichan ono na wama ye nkane ade ye adwuma wasi dan no awie wo lighting system wo adwuma nyina no chanasa ebehye na wa ye ne kama so e de amount ye koye case no a etoso mienu na ansana no Mary, you show you baswa, ye jaw kwan, entoma. Na wukuni ya nini nye. Afeni ya nene be tintam die modern. 2 day my 2 days. Ubeti yanka. Tena senadas. Yedasi bebre. Enti ubeti yanka nani wachine ya. Wanabu Evans wo kumase ene ye be frɛ na be gina dakem. Eho na fe bibia timi aye kama ye ko ya semo a etoso mienu no eso case number 2 even enakunya akon complainant techiman aboso accuse akwasi eboa kumase da ban Pia Enoch say Papa ma woni so na kasa mo hwe ne mic no ma no mo me hwe ne mic no ma yen pa mo chew wo ba ye show isu adi fo peja ya wa Bible ya wa Quran ya obodu ya pede ye acha mpe Bible ene no kore nko na obeka found send funny page akosoro mi Enoch nyako me Enoch nyako mi kura me nsem Bible yi mi kura me nsem Bible yi sa asem no ma akoto dominance nsuo bi o na ye adwuma no na bridge no ye kobet na ye adwuma no coincide a me check ya de ebubegu mesu ti efiri ho no mo de me ba kumasigi be ye mi operation na wo bridge na se mpachoane e na covet ni bubegu so mpachoane yi abeni 2020 no 2020 mpachoane enti eba nsa no mbe ye machiri operation after operation no ntimi sorry enante ye biem mpachoane sasa mfie miensa meni na kwesi eboa no na oboa me kakra afi so achi no abaka chem se oniska bia o de beboa me biem nso me family obia ni bia o de beboa me ohino nso so me frɛ no a ono nso so ka hye na se ni nantwi ayere nti o yere nantwi so onya ho ne me bakasa efiri o me frɛ ni bia ohino na mokoye na dwuma no bacho ane me frɛ no a onfa achi so me san frɛ bia no baka nse yemfrɛ kwesi eboa no ene no nkasa kwesi eboa no so yemfrɛ ohino no ne nkasa nse omoto so nso sisi a metie sei ye de roba atumi be mem ebia meto pampers me ko hospital enoma bebre kutankura miensa me problem drosso anti ade masem no ebeda anse na kwesi eboa no se mo mfrɛ ohino no se mo frɛ ne se de esti na o si emfrɛ no na ono no nkasa so ono so wo mmoa bi a no de aboae cause efiri mfie miensa me prayer no
yenye hunu obia ma se obi e ba behwe me kwasi ebo an oba atachi ma mehwe oda mpacho da bi bribe ne twato a send you ska da woroma eti be se bosun yansa wo si oni ska bia bi mpacho na ya mudi adwuma chi saa na mo koya ya na mo bambo sem no ya na tese na no de ya mo ncheke okay ya ncheke bambo sem de ani am sabi se ono nso na one Kofi Job na oye adwuma ba so ono nso kwaji a Kofi Job je adwuma na wacheche ama mo soft contract na mo so agi na mo so afa ye nso na ensu joy kem format na sisimedu na monye mo modern se ye benya akwasi ebu e ya woda aban so no obi be kwa akoye adwuma na wakohia nkwanhia sei bre yi waka fom na ni nyina mu no enya wasem na wo se mfa wo ho de wa bre no wo bre sesen bre eno ho asem abusua joy cam roofing system for ena ye ni wo mo ye adwuma yi wo mo ye adwumaku a wo mo bodan so na wo mo we ye ha yi ya ye ni wo mo bedi nkomo simedu obapa eti sei boko joy cam asuye ede na ekoso adaworoma a wotie me ene awie ye ne mo amhwe yen e wo TV kese yi so na sane da ya ba ye ne ye de nchia sei e ba wie a na ne abasobode ne ye de be ma Sompa TV ene ku ni nyina Sompa Nkomo Nyankopon onhyira ma onya mo kese mo na mama ye hu de ye hu ne ene na nkakane no e wa chichichi e matachi man na so ene wa ma na ben ye Nyankopon onhyira mo na onya mo kese Sompa yaba na yebeso mo papa na mawie die na Joy Cam Roofing Company Limited ye juma ye ene say ye twa nchensen e de bodan so ye twa nchensen e de bodan so enti Nyankopon ye wadom na wunya asase wuti edan no edru ba bia pese wodi nwa aguso enua no kra wo ba ye benya daje a kyerɛw ama wa estimate enua no betimi aboa wona se be kyerɛw nua kra betimi aboa wo na wadi akira kwa akoto ne de abegu dan ne so ama enu achi no ya fa estimate no akofa nchense na bebo so e de amount shane to mama say Joy Cam ye free estimate baby a wo bi a wo hwa me menim say kasafidi ana say kasamfo ne duru achi papa mama wa ma no nyina mbetimi afa ye ne di nkomo baby bia wo project ne won ye bekọ ne akofa estimate na ma wan ye nje otaku ye nje osimpoa sa pepepe na Joy Cam ye nyuma etie na adia ba ko ewo mini ye besusu dan ni wie ni adi invoice ne mawa na wa bo ho modern kakra bia wo bia no na wo de ato ase enti sa na watwemienu atwam na ensesaye bia bam na nsen sika aba ase kuro bi so asa ekọ na anim na aba na chi sensesaye bam na sika ne kwosoro abeba ne yatu enti ye de invoice ne bram a ya yetu mo fo se mo ma mo ho modern na kakra bia mo benya bia na mo fa meto ho no na mo tuatua ne kakra eno sa no sentu mu bia ba wo dan na waba betu ya ho nchensen kanom ebi enka no eni ti hyene so ta emma me say Joy Cam Roofing Company Limited eno eni ebetimi ayede aboa wo na se ye de foforo abadwa so ya fatu ya ho so say nye nchensen aba ye ka ne salon spa na say nchensen aba fudie bi nko na betimi aba ho abeto ene ye de white one ni bi aba a white one wa ye yan kasa ye din enegu so JCL ya wani grade 1 grade 2 and grade 3 ni nyina bi e wo honom na sa JCL no so mechira alozink na ye de abanom eno ye wo promotion e wo so ye branches no ba bia bedu bia bekwa akoto bi no wo promotion ye wo se ye chawade anye sika betima ye fan betima ye fridge chese be ye niam bebre e depended do na wo beto so nti hyene so sa ma me say Joy Cam yen alozink no ye promotion e wo so na sadia na me kanom ye nyema na ye di dwuma no ye nyema bia ye papa ana se nchense no ye papa ye ka bibi se pre-quoted no ye brofo ma me ma ba mu eni se nchense no ebeba no na ya ka so dada ana se mpo no ne kala no eno ana de ne ho ba on se nchense bi won bebedu Ghana hansa no mo aka so sakra do se de no mo kwafa aka so etu ba nchense no ya gba wie no na raste e bo so ana hwane
ni nyina ne se bi won mo be ka so wa Ghana ha na eso no ye yen company ne die ba bia be kwa akofa beba ne ya ka so dada e wo no mo eni so mo nhye ne so sa e mayen se wo da mu so mu ye nwunu leakage bia ni no faking ene na man chwa kem bi enwuma no e danso sa so ne wa accessories wo no mo accessories no se wo pese wo kata wo facial board ho se white ni bi kura na wo bo na pese wo kata facial board ho aye wo enchesi ni bo no ma ye wo ne machine aye de etwa ene nua na aba no dodo na anya wo gyae ne mansu a enua ne bese na enchesi ni buso efia na da ne da nyina no ye kanfo ma obi bia wo bo ne dan so se sa facial board no hwe so be kata ho de de ye no eno betimi aboa ne paye wo ne machine wo no ma ye de etwa sa enchesi ne ye fa ne se special eve ye san so we bo ho no ma ye fa ne se cap ni ye muaso sebu ho no ma wo izu white na be hwe no wa mo chance ni bi de akata so ye wa ne machine wo ho no ma ye di twa kala bi a wo pe bia no ba wo nsa betimi aka e wo na no na efefe nya fe na ye komo amo chance bia de wo ma so ane sa wo de to so enya fe na komo amo chance bia to ba bia ye obi bi se valley view se dan ne ba ko ha ba ko ane ebehia e wo se nsuo na eje ne wosoro na dia ba fom eni ti dia ba je ne wosoro na ne so ni ahu hia so be mo amo chance dia kwa akoshe ho no bo ye wo machine wo ho no ma ye di twa no so wo ba ye betime nya adaje ne nya bia ma kala bia wo pe bia wo bedu ne na so accessories no open ne ya de akọ ba bia ade kwa Joy Came Company Limited ye e de mount na ebio se ebia wo sika sam no e wo fom na pese wo ne ye etina se e ye nhyehyɛ ya akwanya wo ho no mom wo ba akwanya be fa so abetu esika no ne na be hwa ye so ye be chi watena se akira wo se ene ye ma wo busumi se ye ma wo fie se fetu esika na aka no na etimi aboa ama ye nyina ye ho etimi anyen han ye eti Joy Came Company Limited ye numbers na me di tu dwa no wo ti bi biase anu abomodin afrem na waji nchiremu a etira me die eso me number no 055 100 700 055 700 the number say didi juma e baako eno no e na wo pesa wo frɛ head officer eno so 055 100 9000 no 055 100 9000 Joy Came Company Mame yenwie na yenhwe obi abone dan so dada na wo pese wo tubo so foforo e bi kra invite no ye no alozinc by ne wo pese di abasoi wono so ye bie eno so mo be ye ho adwuma ye ho adwuma papa ye ma foforo obi wo ho no ma ofren yen me chance na me boy no aye dada anase company ebe ye ma me no ma anye ne ye ye obi be say ye nchire ye ho sabe ye beba na ba bi adwuma na wose ye de ye ho hyemu bia na de ye ho be hyem ama no etime awie paye nti emfa ho ne chance egu wudan so to nsafa ye eno ye kan say roof ye be hye ni ya be fire estimate ni aye e de amount kama na nhyehyeye bia obi ni sika na opeso obodan ne so amobetimi ne na ye nhyehyeye yetimi ene omo ye nhyehyeye se de na make no obi wo no ma oba wo se bedwuma mi ye ni ye de estimate ne bra na otimi etua edu baabi obekwa ne na so se ebia ne de asem sei na aba na se problem we e na ato we ye benya adaje ne ya hyehye e de ama wo se bia boso me bia atua sei na eso ayetimi aba ba ye wo atwuma ama wo enti ye sa e wo ye ho no mo pepepe se ne wo bisa no mo branches ne mo numbers ada wo ma ye branches ye wo bi e wo Tamale ye wo bi e wo Bolga ye wo bi so e wo Kumase ye wo Accra ye wo Kaswa be hu ye o CP Junction ena Accra de no so ye ni St John's ena edi animhwem sunya no be hu ye e wo Poly Runabout ye bodwuma gidigidi pa e wo sunya ne fo nyina me chia mo sunya ne Sompa be chia mo papa ena se wo kɔ wenchia ye branch wo ho no mo wo kɔ Nkwanza ye branch wo ho sa so na Woodru Kentampo wo kɔ wa ho nyina ye is say Gramadru Burkina ye du Burkina ye branch wo ho no mo ti Joy Came there yaba si yaba be som Ghana ama na tra so akɔ o manfo amman ye atwa ye ho ahia no ye hwɛ se ni nyina no ye betimi abo adwuma akɔ ho no mo esan se Joy Came ye niema ye didi dwuma no eno ho adanse e na kyerɛ se eba
enye se ye ma ye ho so a ne ye ba be padwa da bi amafo na ene edi wada se sa de pa na eton no ho tini ye ba momra ne se nyame biribi wo soro eti mane san Kiao Joy Cam Roofing Company Limited me dofo be bodan so a wie ye brei sika ho oden je na ye no preko Joy Cam ye ne ma ye papa ye border form enemre company bia no ba be estimate amawa wo de be chew wo ha ne na panduri boko bumpurugu yo kura wo from ba be estimate no free amount ansa no aboso ba hima wase me twato na menya akwata amaso masa me twato nyina ene se ne sika ehwo eden papa enti se wunya sika na se wo pese wo bo wo dan so a hwe se wo fa nkoma agent bia agent bi wo hono ma waji usika ne ochina beko na wato ni store mu be hwehwe na unhu no eti ye besre se wo bedi djuma efa wo nchense ho wo dan bo so a bomodi ansa wo ne company no e bedi nsa wo so ye ba wo nchen ye bi wo hono ma ye de car ne beba e bi wo so a ye mrante no mo bo mo hwehwe t-shirt a kire sa dan sidie nyina ewo mu se wo mo ye djuma wo Joy Cam entina se mo bi nka se mamen ko Joy Cam anasa mamen ko ba bi ko twa nchense mre woni pakoro no wo boa wo ji usika no ba ko fa ha bra wa anasa mpo no enya de so be hu ni bio enti se opese wo ba wo dan so a hwe se woni Joy Cam Roofing Company Limited e be di sa wo so yeda se ye jam kwan dwumadie ye wotechi man sunyani station me ma me Margaret Aframa ye friend Auntie Mage wono na ye promo tomato paste bronga hafu nyina wo ye distributor kase wo dwomu ya wo hye yen Sadra na Blessed Gate Ajwa Grace JP me pacho ye tin bre yen ye wi abokura ye tin bre ye pa ye tete ye tin bre yen JP na wutie eja se ni yiri owusia me ma me Cristiano owuswa champon eni adofo am wo sunyani station a mutie ye nyina no ye dama se Suta station eni e wo bra eja wasemu ye mu owire mu o na o yere pacho oba no da so te wo ho pacho because of asetena mu nsem 70 what film nchen kakra oba na dwane mpanta na ho yere ndise sadia na ayin ko baaye no asetena mu no baby ana yeti no aye problem kakra because na me ma me na ye yina ye wo bari fa ko te ban sa no so ontumi ye nyina ntina onti ba wade ni ngui mpacho da te ya obehwew mpacho oh nyame nhira no ti nkola no so asetena mu te sei mo asetena mu si a school kro no mu no akwa ye bi producer mama ye huru de asie wo owura akwasi ye bo wanu obi akoye adwuma nipa na bra ba pem no a wo se won de wabre no wo mekire mu kire yen Mr. Champion mo fa mic no yen tete ho ye anya no yo nana ma ho hello nana ma ho hello yo nana wadawro mana ho ye boko menya ne clear o I said ye say ye nya ne clear emu ye hello nana me pa cha fe de otemenka ma te de wo chi de be tu makasa yo abra ye fe me wo hini ni me ye adwuma osum TV so ame kumase na brantie bi ade eno kunyako o se 2020 ni mo be ye adwuma bi wo konkoli contractor wa ye adwuma ne fe na kwasi eboa ena emisa covet dwirigu ne so na wapalize say ye kase wabubu a wotifhi mu na ni hwemu no say ahokira ba ne wobedie pampas ya wobebo ne niema wo frɛ contractor na wo se wo mfrɛ wo madam utie me tie o me pa cho me wa cha wo betimi aba hawai memra Ashtown me wa cha why adanti nana baby a wo no ntumi ne nkasa me sese dia wo kana asam no ahwehwe maso kakra tina me se wo ba bra wo di ka wo kire mu kakra se bia wo hura no da bi na so wo ka ahwenti a heda na ma kire nenya asam ya na me ka kire nana wada woro ana ma se bra no wa cha wo ba nkomo wona na madi
Mimra time sebi prediasa. Abona se me oba se mna makasa. Yemra astan ye no mekasa. Me so bra na nkomodu anani mi ansa. Ye na me pa cha o. Ejuma no mo ye ni konkoli na wo nya wa na wote astan. Hello. Hello say no na me ya na me pe no. Se wo di kokromotie se be kwa yi ase a. Yenso ye di asotoro beja akwan. Se wo no obi akoye adwuma se aka na si akonwam na ye fraw na wo be se emra astan na wakasa astan je mfa lu pre na ko ye beba ho Mr. Champo wo hinni enam wo hia ne aho kyira ya bewiase ene yakomo ya edi enti no akofo bebre ya wo ye wo ankasa adwuma the price of the current fire no mum o ma fire no nko enti wo mo kyese wo adwuma na wo mo mfa wo mo ya wo mo fo wo adwuma ye hyeye emfa ntum se bia adwuma ya wo ba be ye wo pra ye be ye wo sei wo yare ye be ye wo sei ebia ye do betu kwan ebia sensankrata na kyese wo hyiase wo mo enta nye enam kwasie bu nti anu nti no abrantie wodi ye furu kwam na okopa adwuma de abehwe na yene ne ma enti nkoko hye convert ya sidia ese se adwuma no ya okoko ye no adwuma wura anom no wo mo hwe ne yade no mo mani sika no mo sai abo wo mo hwe no pampers ni ade nyina wo mo tumi de ma no na sabi wonya hoode a na nka wo mo gya no kwan we nso de asisie ene kwasie bu aye wo private work emu no ebinom ntoto wo mo de eyie na amena di emfese enyansa no eno ti ne America ne se owura ne so wote ashtown ya boche ashtown we ne ye nyina ya wo ye ne ye tete ye eno ti no ye de ye ma wo na ase o wono anka se so oba sompa na ye be invite no ye be tena se asem wo se ntwa be se owura no wa paralyze a wontimi nante sabio baby one ne yete kwampo ne aden eno ti owura ye be sew ese ekwan ese mo de ne fashion nyina ho oden bia no ese mo de no e faso pia magajia mike ne da ho no kasa yo heneni me da wase no kware me wira ho papa me hwe owura ya woti hai na be mapa sabre woti hwilim sabi mpreduasa pampers nyina ba mu na e ya were hosem mo monye adwuma mo fa nkrofo ama mo aye bi no aya mo hu nipa mmobo kakra owura yi adwuma akoye wo hene ne abrochira nka wona na busuafo nyina awie o nka ye bedidia kopem se abusua nyina be firi asase so anso Ghana nkwase buo nti ni enipa bedi won pese obebo kro no wapa bi ahwe ne yire ne mahwe sese amane ya wahu sa oru akwasi ebo ano wo so wo watachima ha da bi o wo so o kumase oh miura ani die kwan so me sraw page wani na hwe nyame na hu owura yi mobo sabre ba bi apapa ti wone ne maame ne da o obebo pampers roba dia to ne be ma mu nyina ye ka mesre mo amohwe TV nyina se mo hu papa mo bo kakra mewura yi wa bibi wo nsema obetimi aboa owura bia aboa no na wo ye ni papa nyame be hirawo na owura na enam no so asase ni si magaji asobodiem hello eje aboa hello eje aboa ma he hello owura kwasi aboa ni anio yo mira aboa mi ku di aboa nti we di mi ku prekope sa wo ho ye hello magaji atwaso ye nyame na owura kwasi aboa sabre page wani hwe nyame fa ne se owura ye wo ba oye wo nua o papa na kwan bia wo be fa so obehwe owura yi bo modern na hwe no mesra hwefo o mo hwe enso wo obetimi abo owura bi aboa no na wo boa nipa wonya ahwi sika ya nwe o ye de boa nipa obi nya problem say na otimi boa na wo ma na asetena pa nyankopɔ be hira wo ti mesra obi a wo betimi abo owura bi a maame adado awi a ne number obegye
na odi atu TV so wo boa na be me wotimi so watimi ansore anyina kura na otihilim na da bia ni obedi pampers obeto anya ne ka nkwa kakra nyame de ama no obedi na owura kwasi abo a kwa bia obefa so obehwe owura yi ye ho adwuma ewi a ye nya wokwa ye no obefa mra kwan so na wahwe owura yi sanse won sa no e na okopiraye e da mas na na ba emeti ne de na afi difo mana yo abusua ye gusua ya ye boy homoden si ebenya owura kwasi ebo ano na ye busa no ne fa ne hu kwampa ebefa so na ye hu na ba me enkoe yo ohene ni medase bebre am se ayawre ho sem kese pa o my Ghana ye omu mpempi no se ye koye adwuma na adwuma bi ho te se de ye mfidi dwuma ne na de dwuma mesere se ya momi ensusu mfa ehia nikan na yadwen ye se company no boy mini madamfo bi a mempese mebo ni din a contractor bi afa na oye adwuma sisi a contractor no a promise ni fie nyina o a paper na so na no keke wa promise ni temafia promise ni niama bebre a wode ne nkwandi contractor na chi ma enne ompira na onka se contractor wo ka so obema me fie si fie no ma me obeka kire nse onkai if he say it is not on record eti mesere se yenua di ato na wie obi a wa bonte awutie me so no bi ko ekoye adwuma na adwuma ne ye mfidi dwuma adwuma ne ye de sabe risk ana se ehu wo ma brebu betimi adi dem a mesere se ya mo man kratasem emre mu na Ghana no esan se adwuma chede ne yati no so obi nya obi na oyusu na nipa na offer na adwuma na afa ne se owo mekura mbo na me de bo awo hwe de awie yenua ya sabe ote ha ye frɛ na ohun se eye presenter na afrɛ na watwitwa apa akate ko na ye ne wote se de akate no wadu mu onte ye ohene no nso asabe mfreduasa ye ba ukuro mba ye adwuma no yenim se ebi a wo de wo mfa branti ye adwuma da bi na so ne feso ne nani die mu a se ye serew se ka mo betimi aye nhyehyeye bi a enya sika se mo de hwe no kopim se obewu kura mpo a de beboa na ma obetimi atwa ne ho kakra okena se ope bibi mo so a obenya bibi mo aden aso anu ti mesere mo se omunya ye mmoa na yenue obi o pepa bi aso pese oboa no nso no ye sere se wo fresh studio lines ana se production line a ye bema kwan na wo so oboa kakra de beboa no watimi di aboa no me da so ohene ni ye da se apostle general so bema ye kakra na ya to aso na ya kodi dwa na fe pokwa bra wie ne abie ya homa no watum apostle papa yi sei waka ekonwam okwa akopɛ bibia bedi o contractor se wabrɛ wo hene nso se one ye bɛka sa agye ba ashta ti Ghana de ba bia adru yo we dem se akra metimi akanyina ne se yemfa ne se wo yonko da ya ye hu ne se eye wo so da ɛna de asie seto sa nipa ya onho ese enye ne de ti edu sa time si a ye also betumi aye ne manyankopon so etumi hyira ma so adwuma tumi ye yie sanse ye kopɛ bibia bedi ne ye bɛɛ de ne nam obi ni mo bia wie ye ti betumi aka se omwa kakra na onso na ne nhwɛ na onso sabe onso ne abusua enya bi ne ba ko asetena eya na urade so be hyira ne bebre na asini yie urade hyira no yo wawie ye da se abusuafo de ye keka kroi akoye wo haw papa wo ni obi koye adwuma ne Ghana no se de na me sister champo kan wo hia ni a wo kire nti ya nwe ye bambosem ho ne wo kopa bedi no a ukokohia nkwanhia na nipa kro no wadwane abrantie pa ne ho odin anko betu aye adwuma hwe ne yere ne ma ene waka fom ufre we ya wo se fre we ofre we ya wo se fre we ena adane emprento so oyima se wa bonsu baby a wo bi amam se wa wie ye chia wo e wo kwan stronkosun GN life for ena wonom ede smart child policy aba ya wo se bo bada achi ho ban kwasem ka we yade ba ye ne besuku fees enye na sem GN life for betua nyina o se busum bi atua 30 cedis no fanya ensi achiri ba enfa ma wo ba no wo de ya ne se wo be frɛ 0503 740990 na waji enchi no zipay eye kwan fofra aba ye di sika mane
wo de download app no emu ode wo tie sika na wo send sika yet so ye de bi count zipay de ye de bi count o say dial *270 hash option 1 wo register we a wo send sika no a *270 hash option 2 10 million piano ye be chew 10 cedi zipay ye boy emrane say GD no kranko a Liberty Conference koso July edition 29th July Ebeba so Maranatha Evangelistic Ministry Harper Road Edum was let my light shine Mamekani and shrine Onyame di for Onyame so for man here wedubo ache Erade be fa ne so ama wogie ene ayaresa ayedwuma Ajom to fire dina entry Hamilton Minister Kwame Jedu ena Efe Grace ena wonum ejina mu a wode ajom to nso ebejudwumadie no aba Mizo 5G eno an ye nom 5G beboa yihye ni padua mo watimi agina wo naso ayedwuma bredodo a wonte bre kra jinsin ni ntia ma mema ho ye den adrawafo nyina koto bi paso na Mizo ni de wunya meat pie bi de boso a eye aduane ankasa manager Daniel ewo ehwa overseas ye de ko yie 21st clinic Be Kind supermarket sister sewa about post office anomanche Adomni Asumje after Baptist University PNC Ventures Nasachi asafo abinchi yani VIP car park di enumhye fra 0246 270 221 Mizo 5G Amuzu Odonso Dr. Amuzu Panis doctor wo say wo boa amema ya ye mesima ensu ogu wase kekao pampan jinam waten kateko wo obraye mu hawa Dr. Amuzu obema Dr. Amuzu eba powder wudi begu ensu ohiem timu ana kokom na wanom ena Amuzu herbal powder ewo any milk bema waten kan waba ena Amuzu V cream what the fifa na ma oba wo ho awo kama me pa chaw wo be hu yen e wo ya tena ye eye tafunhia ye so airport runabout and now be 0247 776 743 nani yen eni komo abe okunnini Mami abe wa bin papa wa ba ya santo a wa bin wa bibidro mu onimude o se emema amaye mre mpaso ye koho otadua ye ketwa ye koho fa brodo obeyi abe yemukro ulcer otu ase etu obeyi se kankan epilepsy etwire koko epoma woto obeyi ni nyina sickle cell any hole in heart what the bibidro betu na gonorrhea any diabetes ni malaria de wo boni se twie eye abe mami abe o tano so apatrapa new site friend 0243 345 392 and 0506 460 208 Traded Farm Enterprise black and yellow powder wa fedro bi overdose be gun somonom what untime enter be gun somonom wo hyew ne efin gina woni padua mu gun somonom cholesterol sisi wo mogentri no mu be gun somonom wo kidney no no how bi abamu a be gun somonom wo halitosis and mu pampan o blush ne so fe gu so twi sin wanum nyehwa na wanum nyehwa wanum sanya hangover be gun somonom na bema wo de nani aye fefefe kama wo benya bi ewo Freddie Menz Danny Herber Happy Dank Colinak Misty Pleasant Require Freyen 0243 943 413 and 0260 898 914 black and yellow Universal Natural Clinic Universal ye entinimu adwuma ye nompemu adwuma apostle Ojo tutu ojo wanchi waye mre wo mpem theatrical attraction universal I am crosser typhoid malaria hepatitis B ye be hwew ye de afidie twa wo yem mfoni ehunu baabi a yade ne wo ne atwa drama ye watonso S line ye nimuti bonsuom ye se yade wo ho a edro nso wo freyen 0556 244 102 and 0200 158 272
Tabita so full alignment diabetes any prostrate ukuada bia ye coffee screening what they chow and the kwasem we obera obra bono awo mu hawo infections usisi mu hyehyew kaodwe obema mu hyehyew woje wo hwanyi herbal treatment obema massage wa ye moja mu hyehyew kama ya wan crime madina ya ni Firestone Food Bridge ni wo lie ba ko so ya wa takra di sunwan Kumasi de ya ni so follow alignment friend 0260 196 6219 nani ye mo enkomo kanisa adoba fo nyina sesisi yade nkotobi no braye mu hawo candida gonorrhea chlamydia syphilis bilharzia prostate enlargement umoja ne bedi afusa ne yie e wo ni pedua no mu ya wotachi my kenten e ho ne headquarters na wo pedro bia Colinac Misty Danny Heba Freddie Mens Apidank PFA and Cryokaishi Drag Lane Nana Boache Kobedia Nichko Jeff Heba Pene Heba Takwa Wasa Bibidrofie any baseline shops 0247 887 436 and 0209 909 43 adoba for munumodro 21st clinic we are sciatica the experts okoye ho a ye bebo adie bia kwa sciatica wo hawo oto asinti na etwetwen yadie bia osa onwo pipia obema chia obema yi na ye hwema usisi achia Kumasi ye wahwa overseas ye be afa radio techima GN bank dandada ni we are see man nyina Ghana fa na nyina 21st clinic yato enso ede apete abusua sompa ene wasugu awutie ye wo Kumasi Sunyan station techima difo papa yasem judge da ase ye be kwakotake nana ene de okoje adwuma no na yentu akwasi eboa yentu omufo adrobafo ani wo mu yemum contract omu ye no omo ni na ho obi wo na se bia ye toka amana ono anse wo twie no woko obi woni yemra adwuma on chaka we wonim se bridge ase na wugina se obehwe se entabo na boyie se obehwe se duesi na se ye no eno anse ye guko judge eyemme omu tie no enye very careful se ye wo hini obema wama wonti bi hwonko se wiye ye be kwakotake no asere no se ye pana chew abam penifo mo ye company kwa fancy Kofi Joe anyo ono bondi che me baba o Kofi Joe bu ne gi a na wa ma no stop wo ye papa ne wa cheche ne nketu a ma wo mom ye gata se ani bridge no ani na na ya ye frɛ ni yes e na no mo kwa na adwuma me boa na no ye krom wo fo hene ana omusu nim Kofi Joe no enti Kofi Joe na ye panyin wo ayade srade ani ye di sini so se ono na dwuma ani ba ko apira omna ma yi atom na mmom mo ye dwuma mo ni na ho wo ye driver na utwika na ka na wutwie no se wo hia gata wo be hia ka wo nya accident aka awura se na obehwe wo omamu se na obehwe wo enti dwuma bia ye bia ye me ye ni ko so we ni adwere no emumie ni ye mu ye ho ban ye nkwa ne ho hia esine se ye dia dwuma ni be dia gro ni ye kɔ ni ye ba ni ye kuta phone obi woni wo twan su no kuta phone na machina tete ne nsa obi wo twika tire da kase ni wo ye kɔ woni girlfriend ko phone so da bia e de wo haw kase abinisie ebre ye mema eti ye sremo se ye mo dwuma ye ma contract wo ye warder wo ye straighter wo ye fitani na wo tu inja kase na wo ye dwuma mori na ho o mo penu ya mo nyina mo mani na ho na wo pira wo dwuma wura won hwon ko se wiye eti ye sremu a mo ye dwuma no se obi biam na ne da hoyi na dwuma wo ye bi ko ga na enimra bia wo ko ye dwuma e be chechew se wo pra ko da fie a ye ko hwo ko kum se wo be wuo enimu saa eti mo ni na ho na ye nsre nana se ye sre no woni ye nwia ba Kofi Joe ye nimu no ye dwa to na ye yie woni ti na ma contract no Kofi Joe dia no dia sem we mfa ne ho ye mo ye sre no so na the contract woni oni mu bi woni ye sre no oni mu kula ye dase demom se no se dwa to ade sede kotoro ni mu a woni so tumi ni mra se obeka sa nkofo na chi amoma babuo ye nwia ba mai eti judge ye sre nana ene ne nkofo nyina omum na fom na
munta ya chine hwe nya ade ni nyina agina kwasi ebo ano ai akwasi ebo kwasi ebo ene ne kasa asesi a obo apedum ne fo ne kwasem ai fo nya no eti ebe ko ho ne na ko kasa ne edu kumase a ye do nyina ba betrase because santase ayidie ye do ma na tikroma ko eti ebe ko ne no ko kasa judge me da sedi for ye production line bi a wo asem bi e kire wo so o person de bedan Sompa Nkomo no a 0541 126 626 0541 126 626 na frey na ye ne wuni nkomo na ye nka bi so emawo ye bia homa no watum ye nkomo bo aya boy ye stories mienu ni nyina de wo kafa ho 0598 994 994 0598 hello Hello. Pachodin baby akasefre. Hello. Udini baby awu kasefre. Me dia de nana one me kasefre nkanza. Yo nana one yetio. Me tia me father ayo di for cabinet. Me father ba ko pe e o show yi so no. Yo. Na kaka me kan say me papa e ka say mi say wo ye adwuma wo say wo ma insurance any step in ye adwuma. Nanka. Obi na obi ye adwuma na so I was say on my family and cat to say, if you look it out, you have a show 1 year and that's 2 years. You are not insurance. Into the stress, I will be a Juma. When the man has a sermon cat as some emblem. When you say what I can cut as a woman, and nothing, and a man commercial. Dear stress, who will be your Juma, a woman crata and your Juma. Naibabua, Ama, to be saved by our show. Yes, that was say hello. 0598 994 994 0598 994 994 ebusia efiri juada ye be adwumadie no ewo kumase nanso Sompa 90.7 enkransa befa ti wo pese utie Sompa Nkomo Techimai atebu amantin sunwai baby a 90.7 Sompa Nkransa obetie Sompa Nkomo wo bra abawi adonko hello obetie Sompa Nkomo no so hello na etumi aboa yenmo amoboa ye nema ye djumade ni bra ye nyina no ye damase hello yeah udini baby akasefi yes Yes, you. Hey, mo ni se bi yo na Cristo fo mo na ke fu ya wa tere lo amwa me di ma se ka ta so hello hello Pachodin baby akasefri hello 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 okay hello 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 udini baby akasefri hello hello so udini baby akasefri ana kuma kuchi ana asinya bai yeti broda ya timi ya siga na so na patna ana ya ta na so problem mr unu bi ya tuma so ko kwa kwa ni ba na te ya pira no ba firi wa ko mte na mte siri ndi se te kwa ha ya ba ta fa na ho tse ka di su ba kana ka kwa na ya so na ya man so ba ga na ko ni na ya pa so le o te te da ga pa so ne so te ya ho tse na ya pire mo se kana ni ti bu sura wa ti be ba ne na bi ya ho na ya de a kire na na mi ago yes kire o te bi ya tu be pa ko o ma ta ko ya mo an a ba ya
no there is all your day mama John alam condition man to former to the industry sabab. Hello. Hello. Udini baby how can say free? Baby can say free again. Young kwe. Hello. Udini baby how can say free? Hey. Hello. Hello. Mira Udini baby how can say free? Singane, abisi. Yo, young ko team. In fact, yeah, honorable now, honorable, one very honorable. One very honorable crowd, or yeah, would you need when you're what you look at? Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pachodin baby how can say free? Look at me doing the bush about me because I think I'm Yo, bush about young kwe. Yo, area me da obi bia eh bibia o tie Sompa Nkomo da komo ya mugi na besa de manutu niya na damle no aka no ai shene den pa cha contract ya kana te ko video no me pa cho nye ko video wa me pa cho me sere wa di no ne duma wa enye ko video wa me sere wo mama ko fa se bia mere why before my why be but why be no ayi mo ko video me pa wo chew Coffee Job hu ni asem na ye kanim tie de ye ka no ye pa chew. Hello o chena won tie obi ba tie no akoka ni different store ayi no de a kire no ye de wo friend wasi ebusuafo maka be fefefe shemi free mama C fashions wo swame Kotoko Junction ope ayi ntuma ope wedding dress ope casual baby awo bia mama si be David da baba be ye ne kama na ode abrel friend 0543 370 005 na womra Pichan Charity Chanasa ono oboaye my light usiusi dan wi a obey decoration na ma kama sada ena means organics mami yu unhwe TV me frefre ya advert bebrebe say ama o se ma ante bo modern ase wo so o Dr. Kesi road ne so hono mo a obey ne kama nso de amawo na wo wedi enani ase kra no a wa manku papa na wo de asra ama na to so Cash collections akuesa ane ejuada wo she matade fefefe ye de edwumadie ni nyina ba wie ye efiti juada de ye betena se ewo kumase sompa kesiem to how bi ada wo so a ye si didi kwan de enwa wo de ba e besi nkonya magaji awo adofo bi achi awo amon cheche ane nsolenko uso na mic ni me chia teshima manyina Chema Musa Asante echia ono yire haja Romina Chema Musa Asante haja Romina aye Islamic school nkola nyina ni teacher fo nyina menua no mo teshima nyina nana franketia nana yeda wase da bia me chia abusuafo nyina ama nso yeda wase sa wo kwa we dem fitachima na tambia wo ka ye be adwuma wo ha yeda ase Piao Wahini me da sepa me chia me nuan mo wa brochire nyina sofo obi de bia wo hwe Sompa Nkomo na wo ti of na wo encourage ye ya da wa serade nshira techimafo enkransanfo bia ba ya magye fefefe erade nshira mo na mo kwato mfa mo nsam emra hotel ya yakoda royal date musumo anya ye mu ene ya boss ya ode ya ba so no ya da na se we ba say wo me ani abie ya hwe ne ma bebre Dr. Bless ya da wase kushe makeups and so e was sansama kushe na esiesie manim kama e de ama me wo ya ifro to pon bibia kwadu ebe ne kama ama Judge we dey me fa tew Nkoma Royal Date Hotel in fact hotel ye bia bia ho ye kama pa wa through Nkransa station one mo ba bia fire sat for ne one say na chi one mo Royal Date Hotel I want this omo ho no mo ambe pa che obi bia nkonkoda
na ɛdan no mu ne ɛhɔ yɛ kama kasa mo me nkɔkɔ da na ɔne kɔ da me kyɛ tomato nyinaa bra me pa kyɛw ye show yi oba oba ye kyɛw ade enti gye kɔma wo yere na ɛnyɛ fɛ joy cam t-shirt na ye kyɛ no ɛno ho ne dede ni abusua ha na braba me ye kwan me ye de Sompa Nkomo no ye de asi ede ama birthday ɛyɛ owura manager Hackman wɔso de ma Steven wo kronom wo do birthday onya mi shira manager Hackman na ɛkae ye sɔre so the fridge wada said ye ɛkae no ye be Sompa Nkomo no e Kumase enkransa Sompa 90.7 1 o'clock wo mo befa nti muntie na wo haw bia ho amomfa mra na nipa nti na nipa ɛwɔ ho ye fa mo hini ni amakrancha da so of mame premaini Sompa Nkomo eye bola after in court Sompa. This is Sompa.